Agus ka pagaria. Uwais ka. Da arwaron udiska. Bedemat taling umas uras sakap tubat ka. Bedemat taling umas uras sakap tubat ka. Agus ka pamangning kasarila si ikwala amatau ko misusulan. Bedemat taling umas uras sakap beluing ka apad ko mga tawa mimbelingan si ikwalalan wallah. Bedemat taling umas uras sakap tubat ka kubetad ka iman to. Udi na bang ka mapipikira pengguamay na ka, aka pembelingan ka kulalan wallah. Madakal de na sumiyaga ka aragu na inilang ka, aska na da ka mabeloy a pepengungunutan ko wallah. Benda masih kena ad na ngani na pinayaw na ka, udi na mapangingindong ka, ugaid na ded na benyan rakakapekang gaya guna. Miyanga iipo seden suding guguamay. Sumanga tawa di teru aptu betaku ugeid na idedayun yan dan sukam beradusa. Ini isa kenai ai kate yang mapegumur ka 20 30 udi na 80 ragun na antu naa kau maden sugawi akang genating kasagiang ka iya dunia apa kalimpang. Ndeta rombelo yang malayat suka gagawi udi nam belo yang makempat. Mataan den kumala at tiuba. Mataan den kumala akabinasa. So lango no karim bara nagu katembangan na miyaipos. Na sumasa akasendit. Na miyat taling uma. Agu imanto na ded na miyalam baarwar ko masakit aguri mukat. Hey tanto amala akasendit pantag ko mga ginawa adir ka pekang gaya guna. Hei tanto amala akasendit si eko mangap kebebayaan ka. Adi kairan kesapaat. Hei tanto amala akasendit si eko mga kagagawi ada mau saragu de mabelo ya luto ko kubur. Hei tanto amala akasendit si eko ide dagu so orasa miyaipos. Ada kanon kalakan so apo yung naraka jahannam. Hei tanto amala akasendit si eko mga sambayang akan namin ibagag. Agusu zakat adakan mibagay. Agusu gawe iya dakurun makapusa. Hei tanto amala akasendit si eko mga oras akan namiyailan. Hei tanto amala akasendit si eko mga dusa amyang galabekakan. Agusu mga ula-ula adi mapia. Hei tanto amala akasendit kudaku. Kabaloy ako dila akan alalayo niyan ketadaman swallah. Agu sumanga anggaw taakan ko kapakakuatian sa simba agu panalamat ko Allah. Hei tanto amala akasendit si eko gawe iya sumanga mimbibilang ataw na ipuru sudara datiran si eko surga. Hei tanto amala akasendit si eko gawe iya sumanga beradusa. Na ulugin siran ko pinaka mabubah kudar pa kunaraka jahannam. Swallahu subhanahu wa ta'ala na piteruyan. Na paki-ikhtiaring kakiran swalunga nakasendit masa akako kumakum yang gulawla nasiran na matatagu ko kalipat tasiran na desiran pamaratiaya mata nas kami ipengwaris kulupa gusto tawa matataguun gusto isiran nar kami pemakan duda solango na karimberan na miyaipos agus solango no kapipia ginawa na miyaipos ayabu miyalamba narwar ko masakit aguri mo kat. Dadna miyalamba narwar ko dus agusok karumasayan. Aunga yang galbekakan. Songane na karimbara na miyakwa udi na miyasokata pun ko haram. Na keda na ayabu kelamba na susino o kaituan agukayaan. Dadna kapia o karimbaran udi na kapipia ginawa amay kasambi iyan na susiksa kuwa po yung naraka jahannam piteru wallah subhanahu wa ta'ala mataanas wallah na kebebayaan yan sumanga berataubat gup kebebayaan yan sumanga berasuti agu piteru pen wallah subhanahu wa ta'ala teruang ka ko mga uripang mukawa sukiap malawan ianiran sumanga ginawairan adi kanu kedai sa panginam kulimu wallah mata anas wallah na penapi inyan sumanga dusa langon mata anaya askan yan sumanapi makalimu agu piteru pen wallah subhanahu wa ta'ala inun tasutawa mitaubat gumiarat yaya guming galebek sa galebek kamapia nasiran man nasumbiyan wallah sumanga karataan iran sa mga pipia
natatapas wala na manapi ang makalimuon. Ya Allah, sekay kirik ko gagaw, agagaw amararang kumian sulang wantaman, pangaling gagaw ka, agu ka padiin ka sumanga uri panakaamaluboy. Ya Allah, upama sumanga dusa akan natanto ami akala, ugaid nakatawan akan nasurila akan natito malang. Upama udade na makapumanganir ka arwar ko sirano to ming gagalubog sa mabia, nadad na katoo nakapumangan niya no sirana ming gagalubog sa marata, amakalindi nga gumakasabot kiran inuntas ka. Dad na o kita kan raka arwar sa kapang niya guara para pakeng ko katay durila aka, agus sa urian yan na mapdaw ko kung mga Muslim.